Ia ia le tua i le nea fiafi. O tai le tua o le ua. Ma whai ona tātou whaatasi le nea fiafi. Ia ilunga o le tātou te penga whailangi. E peo na masani ei a stofi te tasi. Ia o le vi inga e whaatai i le tua ona o le avanoa tā ua o mwhai e ona wha e atu tātou polkalama. Ma le avanoa ua te whai ona tātou mafuta wha penei e le nea fiafi. Whaftai le atua leo wa tātou wheloa i lumo nuu, ai le o tua nuu. Whaftai fo i le atua ua tātou maua pe le ora ma le malosi le aso ma le aso. Lea ia e whaftai i le atua ma whaasilisili arewi inga i le atua ona mea silisili ua ia whaia mo i tātou. O lea ia e averewi inga ma whaftai i le atua. Ia ilona lofa ma lona nei taritonu fo i le anganga o lo o manuia uma o tau. I le rofa o le atua. Amen. Te tonu fo i te leo i tātou wa. Whapinana. Tue wha malusi, o tue wha popoina le malusi o le tino. Sa whia ngai fo i mai o le tino. Ia whaptai i le atua. Ia o leo wa tue wha powina le malusi. Le ngate fo i lea ia. O ana wha manianga i te tonu i o tātou a inga. E ala i mea tātou te maua. I whi au mga luenga. So se mea lava u wha manu ia i lea tua ia i tātou. Ia e awa un tātou a verewi inga marwha tai i lea tua. Pēra i titi, pē tele, a verewi inga marwha tai i lea tua po le nea fiafi. Ia lea ua tātou whiloai. I lungo tātou po kalama. Ia o lea ia o te fia whaatarofa tuai. I le mamalu. Ma le pa ia se o tātou tunu o lo o maua mai le tātou por kalama i le nea fiafi. Ia e whaatalofa atu le por kalama o le Jesus is the Answer podcast. Ia po o Iesu o le tali. Ia i le nea fiafi. Ia i le pa ia ma le malu se o tātou tunu. O pa ia fo ila ma malu tātou tunu. O le a le o ise tautalanga. Ina ne i sasis whamtalanga po se tala ia ona whailea ma ngao le tātou porkalama ia e taritonu o le alofa ma le anga lei o le tua ma le suafa manu malo Iesu ke wiso ia e au mai e tātou te launga tasi ai ia ma o le mamalu fo ia le sili a ona sili mamalu o le suafa o le mamalu le suafa manu malo Iesu ke wiso ia o lea ia o te whaatalofa atua i le nea fiafi ia i feoi o le tala lei ia po le po sunga i whawhiangainga mau tau whaletua ia i le ne fiafi ia whatalofa atu po kalama ma lo lava le on sa i ngā luenga le tua whaftai fo i la o tau tapo inga le ngatai leo la o tau te talo lo o manuia i pēr le o tama whanau le ngatai lea ia o mato wola whaleanganga tai le upo le tua o lo o tau launga ina pea i lea sa ma lea sa ia ina ia wha manatu ia ma ia wha tupu tele ai le ola wha lea nganga o tangata o le tua o lea ia e wha talofa atu ai por kalama ia i le nea fiafi ia i le ngate lea ia wha talofa atu foi ia i na iu tātou ta māma na iu tātou tina ma tutua i le wha angaloina le au sina sino si o tātou atunu o au te talitonu ia o lo o tau tapua inga mo la o tau nofo te talo ia o lo o manuia i o tama whanau ma whamanuia i le tua ono la o tau tapua inga o halo whaiwa atu o tama whanau i le aso ma le aso ia i fe au ma ngā ruenga ia a wale tau singa o tātou a inga o lea ia e whatalofa tuai le por kalama i le nea fiafi ia ti o tou ta māma tina ma tutua e le ngā te lea ia o tou uma o loo whapena o loo maua mai le por kalama i le nea fiafi i so se mea lava o le nei lalo langi o loo tou mata mai mo mai ai ia i le tātou por kalama o lea ia whamanuia le tua ia ti o tou ia whapena o na
alofa le tua ia tului pea le ola ma le malosi ia te o tau. Ia ina ia whapenao na tele tau sanga. Mani aso e tātou te mafuta i pea. O lea ia whaatalofa atu por kalama i le nea fiafi. Ia ona se e menea sa whaatalofa i le nea fiafi. Ia i o tātou a inga, wō mai e masani o lo tātou masani. I lungo o tātou por kalama, whaatalofa ia ua. Whapena ua. Bo misi tātou por kalama le aso le te elas tona ia, ono nisi fo e fuanga sa. Whapena na pisi e fo ia. Ia e familia to i tātou por kalama. Ia ono le tau nuos tātou por kalama. I le aso kofi. O i las tona i le vai aso le te. Ia o tali tonu o lo manuia o tau. Le ia po i le vi inga mara whaftai i le tua ia o sina whaatalofa le nā mo tātou a inga o me masani. Ia le ngate i leo whio i o tala leia ma tātou ta mama tina matua si o tātou atunu. Ia ngate leo tātou a inga. Ia mo tātou o i le ne fiafi. Ia whaatalofa atu le por kalama i le ne fiafi. Whamanuia tele lava le tua. Ia whamanuia foi le Kirisimasi. Ma le tausanga fau. Amen. Leo toe na yaso. Ia ono tātou savalia lona i o le aso whamanatu ai le soifua mai o le li i whaola. I le nei la langi. Ia a veilo leo e whai masui o por kalama. Ia moli atu ai ma wha. Manuia atu ai le Kirisimasi. Ia i le nei tausanga. Ia, ea mai le nei vai aso. Ea mai le nei vai aso i fi au mangalwe. Ia, ua, tele o tātou le temi nei ua kau fai pisi solo whakaunga o mea lofa. E o lisi kākari ke mingi o le kau whaasoa. E alo i whai nau whakau whaasoa whalelei. Awa fo iso ngā songa whaia. Ma fau isi aso. Awa fa inge i wha alua umaro kupe whakaunga o mea no. Amen, yeah. Vi ia le tua. E se le māngai o le whamanatunga o le aswhanau o Iesu ke viso. O le aswhanau e oso i le alofa o tangata o le lalulangi i lisi tangata. E whainga le po whea le po waia ka ngaka o ko a inga nga e ikai. E o lo i aso ki Kirisimasi. Ngā lo umanga mea. Ngā lo umanga mea. Po sau o nga e ikai. Po seisi nga e anga le anga. O lo Kirisimasi. O lo ia oele mea nga o le loto alofa ma le loto wha maangalo. Mea ngā ke fie Kirisimasi. O le māngai o Kirisimasi ia. O le māngai o la ngonga. E ese fo ia la ngonga o le Kirisimasi ia. Ono o le li whaaola o lo tātou. Whamanatuna inga luna aswhanau. O le māngai e o whaarongonga. E peia o lau e so i fua ma Iesu. Peia o le tātou te mafuta ma Iesu i le lalo langi. I le tino. I le māngai, a ka ngwhange langa mawhawha, wa whapea la o ka whaalongonga i e kemi la swanga o Iesu. A ka ko whikara i e kemi ngā Iesu o liu tino Iesu, o sau pei o tātou. O ke whaamu ia so o Iesu ma e ngā tau muli i a Iesu ma whaakasi ma Iesu le kemi ngā. Ai se se ngai o lako whalongonga. Ai se fia. O ngā o lea ke wā ai i wā venga o Iesu. Wa lako whalongo inga lea lofa o Iesu. E o whaila le kaimingi ia. E ui a ngako le wā ai tino i a Iesu. E o ai le aso o tātou whamanatu ai le Kirisimasi. E se le ngai o whalongonga. E se le ngai o whalongonga e o iaka ika i kemi o Kirisimasi.
e ke whai e se me le lei, e ke whai e se mea māngai o moro a inga. E oso ia ma le fia ke u fale o lisi kangaka. Wa ke lei o isi kangaka. Le ho le lisi masi ma hewa aila o le ke unga o le fale. E mu ringa fo ile mama o le fale o ngofo ile pleskenge ma le kupu. I lau ke unga fo o kokongo o fale kemi o lisi masi. Wa falo ngonga ie o mai i aka ika. O le mea nga, a kangofo nge mafofo. Le kele o kangaka i le karikongu i a Iesu. Amen. A le ko kele i o akua. Ke kele i o kangaka o le larolangi mangu o le larolangi. E le o karikongu i a Iesu. Amen. Olo o la kou ka pua i a maifua i la kou akua. A ele wha manga kunga i le larolangi. Amen. Ka le loa pe a whaingi, ke lo whaalonga kua ua whai me se aswanga ua pura. O se aswanga ua mohame po ai ea. Ke leo whaalonga kua ua. A leo so o umale larolangi. Malako wha manga kunga le aswanga ua Iesu ki viso. Amen. O le mea ngau ke whawhikai e i rea kua. Ngā ua o a kure kala lei i a Samoa. Whawhikai fo i a malia koa. Vai no po. O ka komang kua le mea. Le valo anga. A fo inga le kengi o. Na whanua le nga whai a. Malia koa masua inga ura o koe. Pe mongi ao. E o koe fe mei. E fe mei a na whanua. Fe mei sua ma malia koa. O mai e nga o. Fe mea. Ua le eini ao le malo. Toe o i o malo. E mai toi fo. Tali i langi se ao rua malo. Ka ngu ulo marka maro i yangi vili amu i Samoa. Ka apea roa ma fo ingale ma malia koa. Vai nupo. O le malo la leo. Nga wawalo ai kengi o na whanua. Ka lia e loa ka malo vai nupo. Malia koa vai nupo le. Le afo. Le kala lei. O le mea nau ke aka. A ka kou whaaro ngi kalangi. Mo kua fo isa mo e iku se iku loa. E ku lua ka ngaka ngā wai kini. Ka kou wai a ngā whangu. Kengi o ngā whangu. Le koa. A ka kou wai e maka kou whaaro ngolongo e whenga le e ku lua ngaka le afoi. E kengi. A saure waro anga. Whai a maria koa masua. O mai ngā kali langi. Se ao lo malo. Se vai. Amen. Whawhekai e ila i lea kua. Wak ngaka lia e Samoa. Le kala le lei. Leo wakako ai e ngi wai kau. Leo wakako loa Iesu. Leo wakako ka lia Iesu yo kako a inga mo kako nguu mo le kako mas yo kako waku nguu Samoa. E whaavae Samoa. Whaavae le Samoa i le atua. Peke osa. Amen. Whawhekai le kua. Whawhekai le kua leo kako whiora mai. Ngai le anga kele a le aku ue e sel makau i le kua. Ka ilo ai sesi a aku pe maua le makau o Samoa i le kua. Mai wai keimi la. Ai onga o le sawa ma le alu i luma o le poko. Ma kele o mea o whaako singa i
mangaku o mafaufaunga o maka ili ngei onga po pe ua fai ma me ua kakai ese ngai ka kou ma le ola makau i le akua i vai kaungi a fo onga le ua kako we're in the end time onga o le sau kuspa ia e o mai kai mi le alu lumo le poko ma le tele o le akamai ma le whaafainga ka fo i lare ngā o le alu o le oranga le walu o vai kai mira sa maka ua ko kele o sa moe ka koukangaka e o fo i laru lang maka ui le akua a o ionga pongi ua maa aloko kangaka o le kukusa onga o le sawa ma le kele o onga o sawa o le poko ma le akamai ma le kele o mea fau kako wā ai ua whaile ma mea ua pe ua kele ngā whaakua kua nisi o kako ma mea ua kele ile manga ua ngalo ile akua amen mea lau ke whaapekai ile akua whaapekai ile akua whaapekai i ngi masinga whaapekai ile akua onga o le ngi masinga o le kako sa ungia koe whaamanga kule le aswha ngau o Iesu ke wiso ia o te tali tonu ia tele au tātou ia o le tātou whaieni me le leia kere au kako e whaakarikari a kilisi masi e whaise me le lei mo le stanga o le sika ngaka ngā maka merka usanga wo ika anga ngā o mea le aso fia o le aso kilisi masi ia ko mua le ia le mea ngā le loko wha mawalalo loko wha maangaro ia o le soi mea o le ngi fo i vai kau ia ua kele fo i mea kele o aso fia pe ia wha mangaku kilisi masi pe ua kele ai me whai ai e whai ai mea wha le anganga ko e whai ai ma mea wha kingo whai ai ma mea wha kingo ia o lea ia a whai e whai ngale ke fia i mo wha fianga o le kingo ia kalo aku kako po kalama ia pai keke ma ia papenga o ngā ai keke o kere me kupu le hunka ko wa ai le meren kupu mai Australia ia e fo ngale wa le koe fefe ngise e fe wa i mafanga fo ngale ka fanga we o ai luma ale mea le isala e luma paken le vale o isala e luma ma le ngule la misa ma isala le o mea i luma me kum e ka ngaka o mai peia me fu ia ka ko fai keke au ia fia ka ngaka i long fali fia o i lau fali ngofo le i lau fali ma lau fa ngau spano kai mi ma lau fa ngau o lo fo i fa wanga i le alo sa ukala o nga ava peor ka ko por kala mai le ka ua ingi mea fa kingo i le ai e arwaku al mea sa o pichu e kaunga mo i lo kaukala au wangi i ano lo kaukala ka ko fo i le lo fie i mei o le ava ia fai keke ia au fo inge i ova e fia ingu ava ia pai a oi lau fale pai lau fale au e ke alu ia mai a ve fo inge kilisi masi o le asui ai fo i lo langa la e fai e se whakai ka inga le lei mo oe a ia mo lo a inga ko oi lo ingu ko oi lo laula ko oi lo paki e fai se me le lei mo lo langa amen ia o se fo kuanga ngā tātou po kalama ia kako fai keke a wolfe wai
Ia whapengā o ngā sanga le mōmea o mai lunga o awala. Amen. Ia re kua. Ia wale me mo ia. O le kangaka ke visiano. Ma le kangaka malama i le ia Iesu. Le kangaka le kākou ke celebrating ala ngā swanga. E kakau o ngā whaaleanganga whainga o kākou celebration. E le whaiengi pāki. E o ke rau whai aku wa peo wa o cancer o ke whai aku whai ngalea. E whai ngale o Iesu ke wiso. O le ali wha aola. E le whakanga Iesu ngi pāki e whai ngoingi pia. Whai engi whianga wha penga. Kako wha a kaulo Iesu longo winga. O mea umai kako ke whai e kaunga whaaleanganga. Amen. E re fia Iesu e vai mea kako kanga ke visiano. E kako ke wha mangaku lo ngā sofanga. E wha le kingo o whaingo le mangaku, wha mangakunga o le aswanga o Iesu ke wiso. Amen. E te tau o na tatu wha le anganga le whaingo le wha manatuna o le aswanga o Iesu. O lea. O le vivi i le atua. Te talo i le atua. Amen. Matala noa i le atua. Vi ia le atua. Together with your family. Share with your family the word of God. Whai ale tau maputanga ma whai le sharing. Amen. Whawhitai i le atua ono rona alo pele totasi. Ua awina mai le larangi ma liu tino ina pei o i tātou. Ina ia whapena ona. Whaola ina o tātou tangata matutoni o tātou angsala. And that's how we're supposed to celebrate Jesus. Amen. I'm not saying for inga lo fa ya kunga e no. Or kangaka i o lo e malama i le upuma malama i le wingo le tangata sa o le wingo le tangata le tātou te wha mana tuina lo nā swana. Ngā le tangata malama na. E te tau ona e malama. Amen. Ia ai pule a oe. Pule a oe le whaingo lo celebration. Kere whai aku fo i kama whai e sui no. Pule a oe. Pule a oe whaingo lo celebration. A le manatu ma le whautua. E tutu atu i o autawa. E te tau ona tātou wha manatu wha aleanga le aswhana o Iesu ke wiso. O le aso le te tau ona tātou vivi i le atua. Tau ona tātou wha malosi i le upo le atua i tutonu o lo a inga i lo to lua ma lau whanau. Amen. A ere o se aso hoinga le whaingi ngunga. Ia wā wā le kele o mele o le fifi o mo meo le whainga o le tua le tino. Pāki mo mea whapenga. E umai whangi. E umai whangi o whetaui, o fufusu, misa. And that's not how it's supposed to be. Iu e lisi kama le ko le lima o ko o lisi kama no mga o me moi me e kukupu. Aere e kakau ngā whapenga. O Iesu ke wiso le tātou te whamanatu ina ro nas whanau. Ere o se si tangata o lo a inga po o se si a kua po no o Iesu ke wiso o le ali i whaaola. O le alo pele o le atua. Le tātou te sa ungi atu e whamanatu lo nas whanau.
e fere fai ngō ka ikaringi kai. Amen. Leo fai o ke fai aku sa o a ho ia, I wasn't celebrate Jesus birthday bring ade ke mi lau ka fifia I mea lau lang ngo fai e fo I mea ngai ko ke fifia e fai or ke mi ngā pong sa ke mi ngā o lai fa ngā so ki a polo le o langa ma fa se se lo ma fo fa mo lo wa ai fa le nganga poroka ki a poro lo ai mo lo ora fa le nganga nga o mea o kingo nga o fifianga o mea le o langa fifia nga o fai nga o fai ale ua fo I mai le tua ma te fa po wina le ora ma amen le ua ta malama mo ta wi loa fo an mea le fo le nā le alana o te saua tu ai fo e fa manatu atu ia te oe ma fa I loa atu ia te oe le li fa aola o Iesu ke riso o le anganga amen e te tau ona tātou fa manatu le aswa na o Iesu ke riso fa le anganga ai le o le fa le tino amen ai pule a oe the final low celebration how you is all up to you like I said I was there too but I wasn't understand I wasn't understand I didn't know what I was doing I thought having fun and party and drinking was the right things to do for my life the way I celebrate Jesus' birthday was different I had my bottle of beer and cigarettes in my hand, walking around, not even know I wasn't doing what I was doing was wrong. Amen. Ia ai whaktai rea tua. O leo sui reo langa ia o se whamanatu fo ina ia te oe po se mori mau fo ina ia te oe ina ia e nofo malama ai. O le mea i e pule a oe. Pule a oe ia. O lau fautuanga. O Iesu o le ali I whaola o le anganga ia. Amen. So, lau fautuanga nā masino so tune na ile nei fiafi. Ia I lungo le tātou porkalama. Ia wane I ngalo a wane I ngalo wha mole share le tātou porkalama. Amen. Share le tātou porkalama I lungo le tātou Facebook. Ale ngate leo le tātou YouTube channel wha mole subscribe le tātou YouTube channel le nei fiafi. Ia ia le tua. Ai tātou tele I o atu le tātou I le tātou upa malosi le ne fiafi. Te tonu na o tō wa ai le au tūna I lunga le tātou porkalama. Ia ai ingu mai sau vai. Ingu mai sau vai. Amen. Ia, tari tō. Hone ngalo le tātou porkalama I lasto nai. Lasto nai nei ia e whaatau nu uina le tātou porkalama. Tari tonu o le tātou mafuta I fo I ma le sunga ia tala lei lungo le tātou porkalama. I lasto nai nei. Ia, pe aho o tuai le ola ma le malosi. Ia ai talo atu I lo tātou ainga o me masangi o le tātou porkalama. Ia manatua mai le tātou porkalama I la o tō talo. Ina ia whapena o na tupu pēr le ola. Nau I le tua malana ngaruenga. Amen. Ia patalo whātu ia mawhamanui atu le simasi ia I lau sunga I le whaiwhi au whawhengainga ia mafua. Kolose tangaloa I nea fiafi. Ia malo anko whaftai ale whatasi mai lungo le tātou porkalama.
Ia whatalo whatuai pol kalama i lau sunga le whawhiangainga ia male waltua male nofo ialo whamanu ia tupo i le Krismasi. Ia, arne fia fitari tono le a tātou wōlo i le upu whamalosi mo i tātou le ne fiafi. Ia, i le umi fo i tātou whamalosi. Ia, ai tātou te whaalangolango pia i le anganga o le tua. Ia, e ala i lona upu whamalosi ne fiafi. Ia, o le tusi o le amo le tātou upa malosi ni nefiafi. Ma e lua e tasi alfa i upu. Tasi alfa i upu o le a tātou tal no ai ma tātou upa malosi e. Ia, i le nei e fiafi. Ia, o lo mo mai ne i le yoane mua fai upu sun malua. Fai mai. A o i lato uma o e na talia o ia. Ma whaatua tua i lona suafa. Na ia abatu i ai o lea manuia. Ia avea i la tou ma whanau o le tua. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Amen. O ne fesili mo i tātou le nefiafi. O lea wala a tātou Lela tātou a ngā ia tu e whamana tunga i nau le aswhana o Iesu Keriso. Amen. Ma o le fesili la mo i tātou le nefiafi. Ua e talia Iesu. Amen. Did you receive Jesus in your life? Ua e talia Iesu i lo loto po'o. Ua e talia Iesu i lo wola. Amen. Fai mai. A o i lātou uma o e na talia oia. Amen. Fai mai, fai te whaalonga, fai mai te fai upu. Sun malua. Fai mai. A o i lātou uma o e na talia oia. O lona winga. O loo fai i tangata. Ua suia o lātou o langa. Ma ua ofo i nā atu o lātou wola. Mole li. Amen. A o i lātou uma o e na talia o ia. O lona winga. O le fai mai. O le fai mai. O lona winga o le fai na i tangata. Ua suia o lātou o langa. Ma ua ofo i nā atu o lātou wola. Mole li. That means if you and I are not for Jesus or not receiving Jesus in our lives, that means this verse is not referring to you or me or us. I say, ona ele o talia ina e i tātou Iesu ua nao e talia o ia. Meaning, o le fai mai le fai upu, e le o fai mai le tala, e le o fai mai le fai le verse, e le o mō tangata uma. Amen. E le o tangata uma o lo tautala, e le o lo tautala i le fai upu lea. Only people that have Jesus in their life or believe in Jesus or accept Jesus in their heart. Amen. Ai le o mo i tātou uma. Amen. Most of us, we know Jesus. We celebrate Jesus' birthday every year. But the question is, did you receive Jesus in your heart?
Ua e talia ina Iesu e avea mo wali mo whaola. A wana mea monia. E ese ale tātou i loa o Iesu. Ese ale tātou whaamana tuina o le aswha nau o Iesu. E ese le iai o Iesu i to tonu o rowo langa. Ese. Amen. Po le ala fai mai e tātou o tangata keusi ano. Po le ala fai mai o tātou o tangata keusi ano, o tātou o tangata lolotu. Ale ola Iesu i to tonu o rowo langa. Amen. Ale ai fo Iesu i to tonu o rowo langa. E mai mau. Just because we know Jesus doesn't mean that we have Jesus in our heart. Amen. Just because we celebrate the birthday of Jesus, amen, doesn't mean that we have Jesus in our life. No. E ia ka ngaka ko kele o tātou. E sila e loa Iesu. E loa tala e whātatau ia Iesu. E loa o Iesu o le ali i whaahora. A ele o ola mo Iesu. Amen. Vi ia le tua. A le fai mai. A o i lato uma o e na talia o ia. Longo winga. Nga o ka ngaka o loo talia, loo ola Iesu te tonu o leoranga. Ma ua talia Iesu. I te tonu o lato loto mo o lato wanganga. Ma ola mo Iesu. Fai mai la ia. A o i lato uma o e na talia o ia. Fai mai la ia. Ma faa tua i lona suafa. Amen. That means we had to accept Jesus in our life and have faith. Amen. To Jesus. E te tau ona tātou talia Iesu i o tātou o langa. Ma ia tātou maua le ola whaatua tua i le tua. Fai mai la ia, fai mai ona a vea ai mata uai lola i o oe mau. O a tali i maa whawhine o le tua. Amen. So that means it doesn't matter how many times you go to church. It doesn't matter how many times we celebrate Jesus' birthday, they be here. It doesn't matter. Why? Because if you don't accept Jesus in your life, in your heart, and have faith for him, this is mean nothing. O le a foi ni mele le e tātou te whaia. Po le a foi le tele o tātou ngā luenga e whai te tonu o le lotu. Ma te tonu o tātou ainga. A mamao au tātou tangata ma Iesu. E le eise manguia. Amen. A fo yo le manguia o le manguia na o tangata tātou. Tātou tangata keusiano. A whairo o tātou talia Iesu e a vea man tātou a li i mo tātou whaaura. A vea Iesu ke wiso e whai mo tātou a tua. Whe mai e tātou te maua le manuia. Whe mai na ia a watu i ai o lea manuia. Amen. O le manuia lale nā. E ala mai ia Iesu ke wiso. E ala mai le tātou talia o Iesu e a vea ma li ma whaora i o tātou o ranga. Ua tātou maua ai ma ua a vea i tātou.
Ma tali'i ma fafini o le atua. So may to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become the children of God. Amen. No, if we don't have no relationship with Jesus, that means we're not the children of God. E re o tātou ni whānau o le tua. Aisea, e fo i re o hora Iesu I te tonu I o tātou tangata. Ona fo i re o tātou talia Iesu e avea mo tātou whaola, ma tātou whaatua tua I le tua, ma tātou sāwa vali I ala ma le whina ngalo o le tua. Amen. So e re au ngā atoa lalo uola wha kewisiano. Pe ale iai Iesu I te tonu o rongo langa. Amen. Vi ia le tua. Ai lo lisi me ma ngai e tangata ua ola Iesu, ua talia Iesu I te tonu o leo langa. E whai mai, a e talia Iesu, e avea mo ua lii mo au whaola, e talia hoi oe tangata. Ona a whai e talia e tangata oe, pe mea Iesu, ua lātou talia hoi Iesu. Amen. Ngai sau le mātai o se fulu, whai upe fast food. Whai mai, o le talia o tou, ua talia e ia oa. O le talia fo ia, ua talia e ia, o le na awina mai ia. Amen. Longo winga, a ola Iesu I te tono o longo langa. Whai mai le tusi, o Iesu o le malama lama. A ola la Iesu I te tono o longo langa. Whai mai e susulu atu le malama lama o Iesu I tangata e ala I loa mio le lei. E atangia mai ai o lo ola Iesu I te tonu ia te oe e ala I loa mio. O le malama lama le na Iesu ke wiso. E whaato singa mai ei loto o tangata po o a inga o wo ia te oe. Matalia I lo oe. Malatou talia I lo ma Iesu. Pe mai ea. Pe mai lo ea Iesu. Pe mai. Ua talia e ia o len awina mai. Nongo winga. If people come and accept Jesus, come and listen to your word, ilo kara yatu le talale. Ai o mai tangata talia. Pe mai laia. Pe mai a lato talia oe. Ua lato talia Iesu ke wiso. Pe mai la a lato talia le upu. Ale atua. Ma talia Iesu e avea mo lato wa lii mo lato whaora. Pe mai ea. E talia fo e le na awina mai ia. Oi, o le atua. Amen. Vi ia le atua. E te tau ona tātou talia Iesu. Amen. Pe ona whai atu. O leo wa tātou sa vali atu. Toi au na yaso a. Tātou wha manatu lora I o le aswha nau o Iesu. Amen. A o le māngai. O le tātou wha manatu ina o le aswha nau o Iesu.
Ma tātou whaamanatu Iesu. A olo ola Iesu I to tonu o rowo langa. It's the most beautiful thing. To me, yes, for me, o se mea maa ngai ana ia tia. O lo whaamanatu o le aso whanau o Iesu ke viso. A ua ola Iesu I to tonu o rowo langa. Ua o sala mō ma ua o te talo I le atua e whaama ngalo lo tangata. A sui o rowo langa e te talia le anganga pa I o Iesu ke viso I to tonu o rowo loto.